ٹاٹھیو بچو السلام علیکم آز چھُ 31 اگست آز پرو أسۍ 8مہِ ہُنٛد بیٛاکھ اکھ سبق ریٚیہِ تۄہہِ ساروٕیو آسو ریٚیہِ ٲسِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ وٕچھان دپان سونٛتہٕ روٗد ییٚلہِ پتھر نرمیو تہٕ ریٚیَن لٔج بوٚبراے دپان ییٚلہِ ہسا سونٛتہٕ روٗد پیوٚو یُس ہسا یہِ پوٚتھر گوٚو زٔمیٖن ہسا نرمیو تہٕ ریٚیَن لٔج بوٚبراے ریٚیہِ ہسا لٔج نٮ۪بر نیرنہِ دپان صبحُک وق گوٚو وقت تہٕ سۄنہٕرۍ تاپہٕ زٕژن تل آس نیٖل کاژی پن ؤتھٕر نپ کٔرِتھ کُلہِ تل چہِ عٲلِج چہِ ریٚیہِ آس تِتھ کٔنۍ نیران زن تہِ دِوے ٲس اجہِ آس بجہِ تہٕ بِسیار آس نِچہِ دپان صبحُک وقت ہسا اوس ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تاپہٕ زٕژ چھِ آسان زن چھِ سۄنہٕرۍ زٕژ آسان أتھۍ تل ہسا اوس پنہٕ ؤتھرو تل نپ کران نیران ریٚیہِ دِوے گوٚو زن ہسا آسُن کُنہِ مٲلس درٛامژٕ دپان اجہِ آس بجہِ بِسیار گوٚو واریاہ ہسا آسہٕ نِچہِ بجہِ یِم ریٚیہِ آسہٕ تِم آسہٕ ویٚچھتہِ تِم آسہٕ سفید پکھ کٔرِتھ زن تہِ کوٚت سٲلس درٛامژٕ تِم آسہٕ گوٚبۍ پٔرۍ تراوان ٹھہراو کٔرِتھ وُڈنہِ سنبھالان تہٕ مٔنٛزۍ کاڈ کڑان زن آسہٕ پننہِ آسنُک جشن مناوان دپان نِچہِ ریٚیہِ آسہٕ زن تہِ دایہِ زن آسہٕ نوکرانہِ دایہِ یِمن بجن ریٚین أنٛدۍ أنٛدۍ گتہٕ گیوٗر کران گتہٕ گیوٗر کیٛاہ گوٚو أنٛدۍ أنٛدۍ آسکھ پھیران دپان أتھۍ منٛز ہسا پٔچ اکھ سفید پکھ کٔرِتھ شہزٲدۍ ہنا برٛونٛہہ کُن پہن تہٕ کھٔژ أکِس وۄتھوٕنِس درٛمن کُٹِس پٮ۪ٹھ دپان اَتہِ ہسا ٲس سفید پکھ کٔرِتھ اکھ ریٚیہِ یہِ ہسا پٔچ برٛونٛہہ کُن اَتہِ اوس تھوٚد اکھ درٛمن کوٗٹ اکھ تہٕ کھٔژ ہسا أتھۍ درٛمنس پٮ۪ٹھ دپان پکھن دیُتُن مِزراب تہٕ ساز وایان کھٔژ اسمان دپان پکھن مِزراب دیُن گوٚو ترٛایَن یَلہٕ پکھ وہرایَن پنٕنہِ پکھ تہٕ ہیوٚتُن اسمان کُن کھسُن تہٕ أمِس پتے بیٛاکھ تہٕ پتے بیٛاکھ دپان أتھۍ پتے کھٔژ بیٛاکھ تہٕ بیٛاکھ دپان خبر کۭژاہ دپان یِم دایہِ آسہٕ دایہِ کٕم آسہٕ نِچہِ ریٚیہِ دپان یِم آسہٕ أہنٛدِس اَتھ عروٗجس پٮ۪ٹھ رشک کران أہنٛدِس اَتھ تھزرس پٮ۪ٹھ دپان مگر لنجہِ پٮ۪ٹھُک بِلہِ بِچُر اوس وۄپھ شِکار کٔرِتھ وولسنس آمُت دپان یُس ہسا لنجہِ پٮ۪ٹھُک بِچُر اوس یہِ ہسا اوس شِکار کرنس تیار أمۍ کیٛاہ کٔر أمۍ کھیٚیہِ ریٚیہِ کیٛازِ توے چھِ ونان یُس یہِ ریٚیہِ افسانہٕ چھُ یہِ چھُ لیوٗکھمُت اختر محدیٖنن دپان یہِ ہسا چھُ أمۍ سُنٛد اکھ مۄخصر افسانہٕ موج عنوانس تتھ اختر صٲبُن مۄخصر افسانہٕ چھُو تۄہہِ 7مہِ جمٲژ منٛز تہِ پوٚرمُت مۄخصر افسانس چھُ انگریٖزی پٲٹھۍ شارٹ سٹوری ونان تہٕ دٔپِتھ گوٚو مۄخصر کتھ یا دٔلیٖل افسانس تہٕ دٔلیٖلہِ منٛز چھِ خاص فرق یہِ زِ دٔلیٖل چھِ أسۍ زبٲنی ونان ول سا بیٚہہ سا بوزو دٔلیٖلا تہٕ چھِ أکِس بیٚیِس پٮ۪ٹھ واتناوان یہِ دپان افسانہٕ ہسا چھُ کٲنٛسہِ خاص افسانہٕ نِگار سُنٛد تخلیٖق آسان افسانٕچ بُنیاد چھِ دٔلیٖلے مگر تخلیٖق کرنہٕ آمٕژ یا دٔلیٖل یتھ منٛز اکھ مخصوٗص واقعہٕ وننہٕ آسہِ آمُت ژھۄچر چھُ افسانہٕ خٲطرٕ ضروٗری دپان امہِ واقعُک پٕلاٹ تہِ گژھن نہٕ وٕٹھِتھ آسٕنۍ وۄنۍ چھِ تیٖتۍ لۄکٕٹۍ افسانہٕ تہِ لیکھنہٕ یِوان یِمن پوسٹ کارڈ افسانہٕ ونان چھِ کٲشِر زبٲنۍ منٛز تہِ چھِ واریاہ افسانہٕ لیکھنہٕ آمٕتۍ امیٖل کامِل ہری کرشن کول تاج بیگم رینزو ہردے کول بھارتی بشیٖر اختر تہٕ فاروق مسعود سان چھِ واریاہ افسانہٕ نِگار افسانہٕ لیکھان دپان یِم ہسا اختر محدیٖن ٲسۍ یِمو یہِ ریٚیہِ افسانہٕ لیوٗکھمُت چھُ یِم ہسا ٲسۍ لال بازرٕ سرینگرٕ روزان تِم گٔے 22 مئی 2001 عیسوی منٛز ییٚمہِ عالمہٕ گوٚو وفات سپدے تِم ریٚیہِ افسانُک مرکٔزی خیال کیٛاہ چھُ اصلی یِم ریٚیے پوٚر اَسہِ أمِس سُنٛد خیال کیٛاہ چھُ یُس ہسا باقٕے زُو زٲژ آسان تِمن پزِ پننِس حدس منٛز روزُن کیٛازِ کہِ یِمو ریٚیو ہیژاکھ وُڈُن یِمن چھُنہٕ تیوٗت طاقت یِم کھسن اسمان یامتھ تٔمۍ وُپھ ہِش تُلٕنۍ تہٕ بِلہِ بِچرُت آس تہٕ نٮ۪نٛگلٲوٕن تہٕ ییٖتِس کالس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تہٕ ٲلِس منٛز روزان چھِ تیٖتِس کالس چھُ محفوٗظ کیٛاہ چھُ امیُک مرکٔزی خیال چھُ یِہوے زِ پرٛٮ۪تھ أکِس انسانس پرٛٮ۪تھ أکِس زُو زٲژ ہسا پزِ پننِس حدس منٛز روزُن یوٗتاہ اسہِ طاقت آسہِ تیُتُے کرو أسۍ یِمو ریٚیو ہیژاکھ وُڈُن یِہُنٛد طاقت چھُنہٕ یِم وُڈن تہٕ اسمانس کھسن یُتھُے وُڈُن ہیوٚتُکھ تہٕ بِلہِ بِچُر آکھ تہٕ شیرٮ۪ن نٮ۪نٛگلٲیِتھ